Sun lo to ebolo. Mene to yo ten. Mbe pa mu jo yo jogba. Ara na kle henye nu ke jogane. Ofeche dromo na mi hun yo jogba. Mene wo babo adesa toe ni wo keje wo hinchire. Adesa agbeji jemba he hia ni owula EST abebio jimonima. Ye wolu emi mbote mo owula abebio wiake. Wolo kane mo gbele omodwe emomi ni asan ha momi hye hu. Ye jagbe mo gbe fa. Echire je mo woji ni angmla fra kra. Woji ni angmla titiri ko school bi ani kase mo he. Ano nupa fo ke mo daaji. Jempie fite neken. Wo yino bene. Mene bie ebu mo ni ame fite. Lele ake neken wie mo na yemi ye gbe ken bi san ahe. Asan fite mo ke gbojo mo ye yino bi ne agbefan kan ya no. Chebele follow e ke chon lo e mi mbo gbe ken bi a chose mo he modern ake hin lo. Ene wo nke wolo fio na mi ha gaka ne lo e. Onupa e ke gbe ken bi ke hin ke ye fe ko ni ameka ne ke ji ame he kire na ameji enoko ke jemi ame ha ame he. Ihe on ya ke bani ama anya wolo fio na he ame ha awo ga ni ngwalo e kroko me he wale kamla ga ni kasemo ke he kire je mo wojin baba o. Na no ni hu ni owula ababi owie ye jemba he. Many po he hia fe jemba ye jenhwan na mi. Many po awo wo hienya ye wo jenchomlo mo na mi. Jenshi le jira fe mimba. Onupa le ne fan. Amene jenshi le wale ejake amene mi san. Amekpashi na amena ke supakpa he hia. Ni dani o yekuniye ja okase jemba pakpa. Jemba pakpa he hia. Eji sanfe ulupa na. Egbele ojenshi na efe twem. Ha amoni hie da. Kejo hie ni leke ni. Kegbomocho he wale pen no be jemba ye he. Oke ni enye akpehen. Ka onashika gboshini ni onashikpo jinketwi no be jemba ye he. Ona agbe fi otamogbochi. Jemba pakwa he hia. Ihe agbe ken bi titiri wa. Follow ke chonle. Nye ya no nye wa jemba he ngada. Agbene woba aje adesan shishi. Kenklen ichweke dromo ke no. Afo Edward kwa ododu yega ye afi akpe oha na ehu nyuma enyoke temi. Biso niji alemle nyono nyuma ke ikpa ale bi mankpa. Enye janungwa na egbe eji botele. Echeje otublo hun yega na egbe eji Duncan dodu. Shibona afole chemoji Ola Duncan. Wolonle lokpa naani. Noko hu yeden. Ante botre hu bebutu. Eho ni ye mokola no mawa. Befe be egba mi eyi to keni bi srote. Alele jogba ni abuole hu. Afokwa eche no ne follow agblan fite. Ene hewo bekenke nye hihia hu ke ahye hi fa. Echekela wo school mi yega akwa school afinije akpe ohai na ehu nyunwe tenke eten mi. Ni eche kra ni kwa ochon ake yen shikan lo kule jile. Ibo modern kani kasemo nesmo nichmo hu hewo echon lo esmo esande pan. Esmo muji kra efi ya he owula nene ewo abonle ora kwao chemo. Fio owula kwao bon hie ya wa ye ni kasemo mi. Chon lo ke follow enye he baba o ejake eji dromo ke no ha me. Ye mi ahu owula kwao chon lo kpashian ke ye subangbe fan gbekeni bo modern jogba ne eya no boni atawo. Be komeni bi na efi school ke boni echi aton ha ana he mi she bonisa. Chon lo ha echele ne. Ne wo Ola Duncan che bia ne wo lenga bona fe ni ahia hale. Chon lo hu ke yi bibi ke to egbla mo sroto ke gbe ken bi ahegbe ye wo sanjin bibi ke nga we sroto bole koko ahun shin ekokra enyon lo. Akano ra kwa hie fa momo dana kale wo school mi hiwo
Efo gbeken bi eyi ka me na agba mo. Ena jino ni gba chon lo ana afefen. Ola kwa di ehe o kese gbomo. Ejo blanc ne ehe fel fata ni le ehe. Isane do chon lo efenini. Efo le hu ye ehe jira mo pi. Shinoshi oblanyo fio ne pu po. Duncan shia hu ne hie. Eje ebi fio ne keje nyema wen. Ne ha eba hi nwa ke e chakelo. Shino hu yo mi ai. Echeke hie wie mo ke chon mo ke to egbla mo srot ewe hegbe. Heni ana gbeken babo enchake mo fio. Ene ha follow e ke chon lo hu na mi hye ni amejie yi. Ame wola he wale ko ne ya no ke ka na kan no. Eche chon keke no ura kwa ke he ya bokobo le kumahi keke ne flegeji. Keja olegbe ne ya school keke ewo man gbe 3. Eya school shimo anyo ko bochia. Ata oko pe lo pon yo su gbeten. Yemi ahu egba mi npo ake eya school don. Echebo he mode ahu kele lakamo ke ichongbe keni ke srotwe keke ne do ichwe wo school gbe. Naka mi eche hie fio ke ashigbe ken ke ba she sen eten. Duncan ye na nyo sofoko na cholo sofo Martin Tyrua. Osofo na wo Duncan nga kone ke bi ni tawa efite ne ayo su Salem ni ahije nke kaseni bona fe ni ekana hegbe ibona anyufon. Asa hu ake chosemoni gbeke bi na ye Salem achako ula kwa ne fe legbomo papa wo selo. Duncan osofo ewie mo no ne abi school gbe ye Salem bie. Afia pe oha ene hunyumo eteke pa shishije mi. Beni eshe oula kwa osen edwe ya abie. Osofo Tyrua dienche ke Duncan ke gbeken fe te osu. Na amemo oula kwa ni nation amewo Salem chonlo nupa na chole Yohans ashite ama den. Amekpa cholo faiwa kone bo amebie chose mohi moden ha me. Chonlo nupa ka oula kwa wieshra keke ne hoso ngla bibio ko ni mekplon no. Ni kaselo ate mokume hienfu ekeba. Ni ba wakpen tamocho ke damo chonlo hie. Chonlo nupa ke kaselo ake eko ora kwa aya ni a chonle ewo he ke ni kasemochu. Ora kwa nye oblanyo ese po ni amebote shiam. Agbene chonlo nupa ke Osofo Tyrua ke Duncan gbasane fio ni no se ni ameshia mete. Chose mocho shishi. School gbeken ni chonlo ashite ama ka ula kwa weden kelete chuko mi ne kele hamokroko hu. Ni mo ma ula kwa ogbe. No se akelete ni ale ni kase mochuen. Na kengbeke ula kwa sheje ngbe. Boni Salem bie ya bako ya yeli. Boni afio ni aha ke boni mlegbe mo fen mlegbe mo chon no ko poten fe mo ha areho kegbe ye mole ne ke ye ichun ake Salem je hwemohe na kan gbeke ichota momoko n'elu kami ahu ni ahoso mleko keke ni kase lo fe ya bo amehe na ye chun school agbokomi no se eche chon lo ehun tu ame ke ba chuen chon lo nupa abadamo gbeke bi ahie ne flame ne ame hu ame hele no na ame hale se fe Agbene ame fe solemo kuku ni no se chon lo nupa ke chon lo chon gbeken biye ekome koni me he ale ame ene se chon lo she ame ni ame shije amete kase lo aten onupa fefen lo no kwelo che gbe danate wo here o la kwao ya she wo here aha me trash ya me sache bibia no ni wo he onupa ke amewie fio eke wa megina miake keje chere abakwa mo fe mo heju kucha ke ta kucha ke papa hu ke goga ke ni eni chance ni achole career ke ni anoto mo dade ke blo bomo ne he na kan wie mo mi no keke ni mlegbe ni agbesian kan ni efe amro no ni shi amu jotamo sisaje moko etwa esen ni moko wulo tetepo mo fe mo ka isacho bibio no
Echecho keke ni mango pa obi ye ekume ba cheme he ne ba ekume kete amesachi ahi. Onukpa ene ekume ba ora kwa ngo ne ba wetu enga blebi ike. Odonkpo teshi no ba hu ho ha minima wo. Ora kwa teshi kenye se ye duwe min kete sachu ehi. Onukpa hu etashi ne ke. Jemo mama no ke hu he o ha mi ke ashi benima wo. Kejo hule wa chon obana noku. Kejo hule ble ochon po habo. Keji okwe ni ahi no mama gbonyo ne na bu ko san here. Oyo yite awi. Beni ohuon here obala onulo. Lala ni obala ne. Nuncho wani mawo. Nuncho wani mawo. Oh odonkpo bi jimi. Oh odonkpo bi jimi. Nuncho wani mawo. Nuncho wani mawo. Oblanyo hui kashi ni oula kwa bon humo bele ila abelebi. Bene efie ne bele na ni menkroko mehu minfe na kaino. Oula kwa ofea hu ni ibato ekonji keke ni amebon election. Eto yake efendon ni keji enuncho ekplenle ikeleba no atre. Ato hu ke basa. Ehie na kan dwemo mi no keke eyanu emase pa atre pra. Meni sane aka moko ha emama na abu esa enuncho ni ne. Ene honra kwa helishin ake de hwe mo ahwo. Ni no hiwo ebomode ehu enuncho he. Ihale jugban. Heni ana eche ni enuncho wo. Keke ni le hu enagbe e akanshikpo. Akeni tole jugban hiwo ewo vin di enche ni hi a chen ahun ke asilebi meje nu mo kefa. Wo mi no na enuni panye no e helishi na eteshikagbe ke kan fen. E yose ake chuenke shiamu enfe fe hri ni asa mleko mingbe ni hi noko fe mo. Iketwi fan kegbe ye wo cheche kete shi na ashi keke ni ikecheche ku ise ko nkeba. Elukra. Ya kwe mo fe mo minchakehi. Awowo flana yeji ni aklo bloy. Oya no ra kwa hu bonjo ni ajojo. Ni achone fe mi ye musumusu. Mango pa obi e ekome banye gbo ahie ni amechon amelebi nu chumwe. He ne abel ke he ni akedwe ya sure keni. Bemo na no la kwa ke egbe ono keke ni mle kroko hu gbe. Mle gbe mo no keke ahie fu ekemi a school bi ahwemo hepoten. Ora kwa hu chefu ekenya asafo ese ni ekame adamoshi. Ajra me minkwikwi ni abo amensra ke gbolepo an. Ene se ayawo henu. Eche kra keke ni atwa ni yeli mle. Dani aje ni yeli ehihie. Ni yeli he no kwelo bakane mla ekume ha asafo. Beni emu ewie mo na bomo na hoso mla bibioko keke ni school bi efe teshin amedamoshi sren. Etwa mla shikomeko moko sole ni no se dani ameho ametrashi na ameyeni. Beni ayeni agbe na hue asole dana agblemi keshinje. Mo fe mote e akongmale kronkron kelala wolo ni atrashi dio ye wo he an akane. Atwamle ko keke na abote school chu agboen atrashi dio kra moko etwa esen moko wulo tetepo. Ima atwa ko ma se chon lo eba ni ola shite ama aba fe solomokuku ni no se da ni gbeken bi ete ni kase motuami. Boni Salem da lebishin le yo ne. Nono ra kwa ona kejegbi na ebote Salem ke ashe no chie ha je shin le je chine. Emane hunre pachon kita. Asan ebato yake jele na eba che Salem. Enye ehishi na ye no na etipenfo afamole na ameyile. Alu amehale nu chumo gbohin na esa ke gba e na flo. Ni mlegbe mo ehun ha eba fe toy. Ikanke mo fe mo ni ba jijile ikeleba no. Keji enye mo iba atwa mo no. Gbino la kwa ono chi pepepe ekeshia onukpa ate mokume hlami. Onukpa ne ya fo la kwa ona ha
chonlo nupa ake eche atwa kwa oyefo ni ahuesa han lojugba no se aha ya to yo ichogbinko na flo mi nkukujin ikefe lai ha chonlo e ne ka mara hu ni kwa na ne ha enweyi nkpo ake iba ajufu lele hu eche na ejufu shisale batafole poplolo Salem bi ni yo mango epa kepa o eje epo keya mam beja hogba keji akpale ibiso mo ene hewo ajra ameshishi bi ni yo mango edwe kenmo aha me ni gbeke bi na somo nupa egbe kume ano take asomo onu ncho amame ahole onupa niji amenu ncho me ani eni ameba ha me da hwane kegbeke ni amefio ni bi krokume srot ho ame ha me biko gbeke beni saka ula kwa ayawo ni eba ha enu ncho eya ni chensi hu eke ama she fulomo mo ete ya lo shia ketewo karia mi keke ni eke maje na ne meko ni akaya mashi ha enu ncho dede nche ejofu na kan gbeke etega beni shegbeke ni enimbe ni ula kwa enu ncho ya gbele ekaria na no shia kete eminwola ehiedo ihwefio nefo ijake omoyelewa na kangbeke ebo ura kwa otamo shie na ale ya fo ene ha chonlo ekome beni atami ya hu ula kwa ejufu amelo mi nkete chonlo nupa ango na abola amanie chonlo nupa ha akweke jo ula kwa nibi ye wo hen eno fe no eje felegbomocho epe echonko oyo ameni jechere ni achua ya bieche keji eno ula kwao beni bofo ya sheshie ula kwao akwa ichewe kra mo bofo ko ura donkan hie wie momi ni kwao kenya nti botele ya pu eje eche bigbeke no ta mo neba ke moni han le higbeda na eshin saleme ura kwao na je mo kokra Bia ne chekele ke bofo efe lo mi nke kusekete Salem. John lo nupa here ola kwa watu. Eyi le take asusue mo ewie hie wa no ola kwa hie gbowe mi. Ola kwa hishi chebele Salem shihile wa hale ni noyele ha be pie eto ya ka ejufui. Shi kaje ka eto egbla mo ni ba nyese kebone kole abawie hi achon school bi efe ha expensive na edwango ejake no we hegbeye ene ha emi ehie na ehishi keke ehie mi na kan fiofia anke ashi afie na agbe ola kwa mi ehie ehishi mo shi esuban bakashi fan ake gbeke fon ewe hegbe ake to gbonyo ni se kakla ni lele ebu noko agble to yegbe srot ano shino agba na kra anyora kwa nye hi Salem kegbe school na oba cha de saneno wo sochi